ibiganiro bishimikiye mu kumvikana ku masezerano yari yaradindiye kuva mu mayinga aheze. Hamas yari yasavye mbere ko muri ayo masezerano hategezwa kujamo guhagarika ingwano no gukura ingabo zose za Israel muri Gaza, ivyo Netanyahu yanse. Tuje muri Libani. Umugwi witwaje igwanisho wa Hezbollah wo muri Libani uvuga ko warashe ibisasu byo mu bwoko bwa za rokete birenga 200 n'utudege tujamwe abadereva duturika ku birindiro 10 vya gisirikare vya Israel mu kwihora ishwa ry'umwe mu bagaba bakuru b'uwo mugwi. Hagati aho, akanama gashinzwe umutekano ka Israel kitezwe kuza kuganira ku vyifuzo bishasha vy'umugwi Hamas ku ntambwe zitatu kubijanye no gusaba guhagarika ingwano muri Gaza. Ni inkuru ya Yolande Ner ari Yerusalemu, mwumva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Uru rufaya rw'ibisasu bya misile rwarashwe nyuma yaho ejo hashize umuyobozi muri Hezbollah Mohamed Nasser yiciwe mu gitero cy'indege cya Israeli hafi y'umujyi wa Tyre mu majyepfo ya Libani. Ni umwe mu bayobozi bakuru bo muri uwo mutwe wishwe muri aya mezi hafi 9 imirwano yambukiranya imipaka imaze. Ibisasu bya rokete byateje inkongi y'umuriro henshi mu majyaruguru ya Israeli, ariko ntihavuzwe niba hari uwakomeretse. Mu gusubiza, Israeli ivuga ko nayo yarashe ku birindiro by'aho ibisasu byaturutse muri Libani. Ku rundi ruhande, guverinoma ya Israeli itangaza ko iriho yiga ku busabe bwa Hamas ku bijyanye n'umugambi mushya wo guhagarika imirwano no kurekura abafashwe bugwate. Umuyobozi muri Palestine ufite aho ahuriye n'ibyo biganiro yemereye BBC ko mu cyiciro cya mbere cy'amasezerano Hamas itashimangiraga cyane ku guhagarika imirwano. Cyakora nyuma y'inshuro nyinshi guhuza impande zombi bigorana, ntihazwi niba guhindura umurongo kwa Hamas kuzageza ku ntambwe igaragara. Tugaruke mu Bwongereza. Abakuru b'imigambwe mikuru yo mu Bwongereza bitabiye amatora rusangi ariko araba muri iki gihugu yahamagajwe mu mayinga 6 aheze n'umushikiranganje wa mbere Rishi Sunak. Abantu baba imiliyoni 46 bo mu Bwongereza, Scotland, Wales na Ireland yo mu buraruko nibo bemerewe gutora. Bariko batora abashinga amateka 650 bazojamo n'amashinga amateka. Kubaja gutorera mu tuzu twitora n'ubwa mbere bazoba basabwe kwerekana ibibaranga, ariko benshi bari bamaze gutora babicishije mu iposita. Ivya mbere vyavuye muri aya matora biraza gutangazwa igihe utuzu twitora tuza kugagwa mu masaha 4 y'ijoro mu masaha yo mu Bwongereza. Tubandanyirize mu karere k'ibiyaga binini. Mu muhango wo kwizihiza umunsi wo kwibohora mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yabwiye abavutse mu myaka 30 ishize ko ariyo bagomba gukomerezaho aburunganwe rwe bagejeje kubaka igihugu cyabo. Mugenzi wacu Samba Cyuzuzo yakurikiranye uyu muhango wabereye kuri Stade Amahoro i Kigali, adutegurira inkuru ikurikira. Stade Amahoro ivuguruye ijyamo abantu barenga 40 yari yuzuye mu myanya yayo yose. Abantu batangiye kuyigeramo kuva saa 11 z'igitondo nubwo ibirori nyirizina byatangiye nyuma ya saa 4. Akarasisi ka gisirikare ni kamwe mu biba byitezwe cyane uyu munsi. Bitandukanye na mbere, muri imyaka ya vuba gakorwa n'abasirikare n'abapolisi bavuga mu Kinyarwanda. Mu ijambo ry'uyu munsi, Perezida Paul Kagame yabwiye urubyiruko ko rugomba gukomerezaho we n'abikiragano cye bagejeje bubaka igihugu. Ubutumwa ndabubwira cyane urubyiruko rw'iki gihugu cyacu, nibanda cyane ko bavutse mu myaka 30 ishize. Iki gihugu nimwe mugomba kukirinda, mukakirwanirira, bityo kigakomeza gutera imbere. Kwibohora nyako gutangira iyo urusaku rw'imbunda rugabanutse cyangwa rutagihari. Uyu munsi ubaye mu gihe u Rwanda rwitegura amatora, aho Paul Kagame ari umukandida uhabwa amahirwe yo gutorwa ku nshuro ya 4 ku mwanya ariho. Samba Cyuzuzo, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Samba Cyuzuzo. Tuje ku mugabane wa Aziya. Igipolisi cyo mu buraruko bw'Ubuhindi cyataye muri yompi abantu 6 batunganyije amakoraniro yo gusenga yatumye abantu baba 120 bapfa mu misunikano kuwa 2 uheze. Indongozi zivuga ko abagabo 4 n'abagore 2 batawe muri yompi barabafasha bo hafi ya Suraj Pal Singh, yahora ari umupolisi imbere yo kwiyita rumenyi mu vy'Imana, acahindura izina ryiwe yitwa Ranayan Sakar Hari.
umushingwamanza wiwe yabwiye BBC ko yari mu isenga ryiwe canke ashram kandi ko yiteguye gukorana n'abategetsi. Amakoraniro yiwe yo gusenga yabereye mu muji wa Hatras, yabereyemo imisinikano kandi yitabiwe n'abayoboke 250. Ubu ni saa 11:37 muri studio za London. Ubu ni saha 12:37 mu Rwanda no mu Burundi. Nyuma y'akaruhuko gato amakuru yacarabandanya. Tugaruke mu karere. Sentare ya gisirikare muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yarayiciriye igihano cyo gupfa abasirikare 25 bagizwa guta ibirindiro ku rugamba. Ubu n'ubugira kabiri abasirikare bo muri Kongo bahabwa igihano kinini kurusha ibindi kuvaho leta ivugiye ko uyu mwaka kwizosubira gushira mu ngiro igihano cyo gupfa kubagiriwe n'icaha nyuma y'imyaka 20 kidashigwa mu ngiro. Ni inkuru ya Emery Makumeno ari Kinshasa, mwumva mwijwi rya Prime ndi ku Magenge. Igisirikare kivuga yuko abo basirikare bafashwe bariko barasahura abanyagihugu mu kigwati igihe bari bahejeje guta ibirindiro vyabo ku rugamba. Bari barungitswe kurwana n'abitwaje ibigwanisho bo mu mugwi M23 bagize igihe baguma batere intambwe imbere. Baherutse kwigarurira uturere dukomeye mu ntara ya Kivu ya ruguru, bituma abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi batizabo barahunga. Uwunganira abo basirikare mu mategeko avuga yuko bazokunguruza kuri iyo ngingo ya sentare yo kubacira igihano cyo gupfa. Mu kwezi kwa gatatu leta ya Kongo yaragarukanye ishirwa mu ngiro ry'igihano cyo gupfa inyuma y'imyaka hafi 20 yarahagaritse kubikora. Ingingo yo gusubira kunyonga abantu yandurutse ku byavugwa ko abasirikare bamwe bahunga aho kugwana n'abitwaje ibigwanisho. Mu rubanza rusa na bene urwo kandi rujanye n'iyo ntambara yo muri Kongo nyene, mu Burundi hari abasirikare baherutse gucirirwa urubanza rw'uko banse kugwana n'umuhari M23. Abo basirikare barenga 270 mu kwezi guheze niho sentare ya gisirikare yabacira ibihano byo gufungwa imyaka iri hagati ya 22 na 30 kucaha cyo kwanka amategeko ya gisirikare yo kugwana canke kuja kugwana na M23 mu ntango z'uyu mwaka. Barafise uburenganzira bwo kunguruza kuri iyo ngingo. Leta y'u Burundi iremera ku mugaragaro ko yarungitse ingabo zayo gufatanya n'ingabo ziva mw'ishiramwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko SADC mu gufasha leta ya Kongo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho na cane M23. Emery Makumeno. Tugume muri Kongo. Ubushinwa bwiyamirije igitero cy'umugwi witwaje ibigwanisho mu bironge vy'imbwamo inzahabu mu seruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, ciciwemwe abanyagihugu 6 babwo n'abasirikare 2 ba Kongo bahora barinda ivyo birombwe. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu w'Ubushinwa yavuze ko hakironderwa abandi bashinwa benshi bakora muri ivyo birombwe baburiwe irengero. Abategetsi bo muri ako karere k'intara ya Ituri begetse ico gitero ku mugwi witwaje ibigwanisho wa Kodeko. Ishiramwe mpuzamakungu ONU muri kahise yaravuze ko uwo mugwi wanyugaye ibitero ku yandi moko ko bishobora gufatwa nk'ivyaha vyo mu ngwano n'ivyaha vyibasira ikiremwa muntu. Tugaruka Iburaya. Ubumwe bwa Buraya bwemeje ko buzoshinga kuvejo kuwa gatanu ibiciro vy'ibihano canke amakori ku miduga ikoresha umuyaga nkuba ihingurirwa mu Bushinwa. Iyi ntambwe yashitswe ko mu ntumbero yo gukingira amahinguriro y'Iburaya akarenganyo kare mu guhiganwa ku masoko. Inkuru ya Theo Leget mwumva mwijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Komisiyo y'ibihugu by'Uburayi ivuga ko inganda zo mu Bushinwa zifite amahirwe abandi badafite ku isoko ry'imodoka zikoresha amashanyarazi kubera inkunga zihabwa na guverinoma y'iki gihugu. Icyemezo cya none kizazamura ibiciro by'izitumizwa hanze kive ku 10% cyari gisanzwe kigere kuri 47 hamwe na hamwe. Ni icyemezo kigamije kubuza ko imodoka zigura make zakwigarurira isoko ry'Uburayi bikabangamira inganda zikora imodoka zo kuri uyu mugabane. Ni icyemezo ariko kitishimiwe na zimwe mu nganda zikora imodoka z'Iburayi kubera nazo ubwazo ko zikorera imodoka mu Bushinwa nazo zikazakorwaho n'uyu musoro cyangwa se zikaba zishobora kuba zicuruza imodoka mu Bushinwa zikagira impungenge ko zagerwaho n'ibyemezo byo kwihorera. Theo Leget. Dusubire ku mugabane wa Afrika. Igisirikare ca Nigeria kivuga ko cishe abagwanyi 100 bitwaza idini rya Kisilamu
cise abakora iterabwoba mu kwishura ku gitero cabaye mu ndwi iheze kikagwamo abasirikare 200. Kivuga ko ingwano zo mu kirere no ku butaka zikibandanya. Ntivyakunze ko abamatohoza yigenga kuri aya makuru yatanzwe na gisirikare. Ubwo bwicanyi bwabereye mu karere ka Tiraberi kari hafi y'imbibe za Niger ihana n'ibihugu vya Mali na Burkina Faso. Abagwanyi b'Akisilamu bafitanye isano na Al-Qaeda n'umugwi wa Islamic State wamye ugabiye ibitero muri ako karere haraheze imyaka hafi 10. Umutekano muri Nigeria warabandanyije guhungabana kuvaho akagwi ka gisirikare gatembagarije ubutegetsi haraheze umwaka. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Dutera asaba ababyeyi be kumufasha mu myigire ye ariko ntibabikozwa. Hagati aho duherukanye n'abazungu y'inyamatwa Honorine wamusabaga imbabazi. Honorine yabyifashe mate n'urunana. None se kuciye mu gacya murahinga uyu munsi? Ugira ngo hahandi kwa mwarimu Liberata se naharangiza. Hari ahantu ko hahinze igihe kinini Pasika cyangwa usigaye ugenda ukanebwa. Ariko rero nawe banza ugira ngo ndi imashini. Ubu se hari ahantu wagira ngo mpahinga imibyizi 3 koko gusame mparangije. Cyangwa uba wibagiwe ko mpinga ndumwe. Cyakora koko ndakugarukiye nta kaboko kamwe. Ubu rwose iyo tuba babiri tuba twaraharangije kera. Umva twaraharangije ahubwo ntanavunitse cyane rwose. Ariko uzi guhinga urumwe ugacurika ubutaka ukabucurukura ntawe muri kumwe. Ntawe ukuganiriza, ntawe ukuvugisha, ntawe ugira ate. Ariko ubundi kiriya kigore cyangiye kikongufasha. Buriya koko umuntu w'umubyeyi akuriye kumbuza gukora ngo nuko mfite abana bato. Ntuzi se ko yavuga ngo ntabwo urakomera ngo wajye umuhingira umurima nawe ubusiba. Ngo n'umwanya wo kwirirwa mpoza abana ni munini da. Cyakora ko kwimakaza hari icyo binyereka pe. Ubwirasi bw'abakire hari ikindi se? Oya si icyo ngewe nisi. Ngewe binyereka ko dukwiye kuboneza urubyaro rwose tukarekera abangaba. Twagira amahirwe tukabarira bagakura. Ese akako kaza hano ntikajye gutige ngo kariga. Wanamutse papa. Urashaka iki muza? Kutagiye kwiga noneho wabihaze. Ndagiye ariko nta karamu mfite. Nta karamu ufite? Iyo duheruka kukugura wayishyize he? Ubanza warayinyibye narayirebye ndayibura. None se urumva mfite uruganda rucura amakaramu ku buryo najya nkubonera ikaramu ya buri munsi muza? None se nzabigenza niko mwarimu yambwiye ngo singaruke mu ishuri ababyeyi batarangurira ikaramu yo kwandikisha. Ngaho se nyine sibunderere barumuna bawe njyane na so duhinge hariya ahantu turebe ko twahamara. Oya ntabwo nsiyo nimungurira ikaramu njya kwiga. Turayikugura se amafaranga dukuye hehe? Harya mukobwa ja. Nimugoroba tuvuye kwica icyaka hari icyo twagaruye ngo muhigicara ajye kuyigurara. Ariko nawe banza ubushaka kwigira umutagatifu imbere y'abana. Gutese. Amafaranga si igihumbi twari kuyanywera hagasigara iki? Nta cyari gusigara pe. Ariko se ubundi muza. Karamu. Urinda untesha umutwe ngo bakwibye ikaramu wowe nta maboko ugira. Niba bakwiba ubuzwa n'iki kwiba abandi. Kandi mwarimu yaratubwiye ngo abana beze ntibiba. Icara aha rero nderera abana niba wumva utakwirwanaho ngo ubone ikaramu yo kwandikisha. None se ko wikanze ikibazo ni iki? Ese ujya uri gutegura n'ibya migambi? Ni ibyeda. Isuku noneho se sinayitwararitse kane. Ikibazo mbona si isuku. Ahubwo ndi kwibaza impamvu ugiye kugaburira umwana utarageze igihe cyo gufata imfashabere. Yego ko. Migambi yagejeje igihe cyo kurya da. Ejo bundi se ntazuza amezi 8. Ariko iminsi iri butape. Cyane. Uzi ko numvaga kiri mu mezi 4 cyangwa 5. None sumva natinyuka kumuha ibiryo ataruzuza amezi 6 we. Yewe nawe numva. Abaganga baradusobanuriye bihagije kane ko niba dushaka abana bacu bagira ubuzima buzira umuze ngo tugomba konsa amezi 6 nta kindi kintu na kimwe tubahaye ngo kuko buri amashereka abarimo intungamubiri zose umwana akenera. Barayifashe rwose. Cyane. Nari ngize nawe ngugiye kuba nk'aba bagore batangira kugaburira umwana ataruzuza amezi 6. Ntabwo nabikora kandi nshaka ko umwana wanjye azakura neza yarangiza akagira ubwenge nk'ubw'abana bo kwashyaka we. Shabakira turabakunda ye. Uti nk'abakwashyaka koko. Niko so nari nyibwirira. Hari icyo washije kugeraho na nyoko bukwe? Shaka nte icyo nakubwira waranshutse. Byagenze bite? Umukecuru yarantutse shaka ntengo. Umva yarambwiye amatwara ziba neza neza. Ariko wenda agira ngo muraganira mubwira iki kugenza. Shabyihorere ntiwari uhari kane.
tuganira se yararetse ngo byibuze mvuge n'ijambo rimwe gusa mureke urumva yaheneye uzi kurunguruka naramwishyiriye arambwira iryo ashaka ryose ariko nanjye hari umunsi nazamutombora akizana maze nanjye nkamubwira ko ari ku mutima ubundi nkimara agahinda. oya shaho nuri ntabwo rwose ibyo ngibyo ari byo pe ntabwo ugomba guhangana nyoko bukwe rwose. none nkora iki koko ko namusanze mu rugo ngo musabe imbabazi akanyirukana nabi hataretse byibuze ngo namubwire icy'ingenzi. nyine wowe icyo wakora washaka umuntu uzi neza ko nyirabazungu yubaha akaguherekeza noneho nyine akaba ari we unabahuza. uriya mukecuru ko agira amahane kane namenya yubaha nde koko? nese abura ujyanye na Karemera ntiyamwinginga akemera ko muganira. niko byagenze bite ko mbabwira gufata amakayi ngo twandike wowe ukarira? banyibye ikaramu. ninde wayibye se? simbizi nagiye gukina agarutse nsanga bayitwara. niko yemwe ba ninde watwaye ikaramu ya Anje? singewe reka singewe. ubu rero ngiye kubahana sibyo? twavuze ko abana beza badakora iki? ntibiba. aha ntabwo biba. none mwebwe mwibye mugenzi wanyu murumva mutakosheje? twakosheje. nina karamu mfite mama arankubita. murabona mugenzi wanyu atababaye? nimumbwire uwamwibiye ikaramu rero. iyo nabonye muzarareba mu bikapu by'abandi tugiye gukina saa yine. wimbeshyira mugwane ntabwo narebyemo. buretse gato mugwane karamu. umuzara wamubonye areba mu bikapu by'abandi ryari? tugiye gukina yasigaye mu ishuri. wimbeshyira nasigaye nirebera ikayi yanjye. ikayi wayireberaga he muza? mu ishuri. ko wumva bakubonye ukora mu bikapu by'abandi se? narebaga ko batayinyibye bakayihisha mu bikapu byabo. ngaho haguruka mu ntebe yawe turebemo ibintu hafite. singiye n'ikayi yanjye yenyine irimo. none aho mu mufuka w'ijipo harimo iki? ntacyo. kandi nkibona kuramo turebe. ni amagarama ariko munkubita. none kuki wibye amakaramu ya bagenzi bawe kandi twarabonye ko kwiba ari bibi? mbabarira sinzongera. humura ndakubabarira ariko banza umbwire impamvu watinyutse gukora mu bikapu bya bagenzi bawe kandi twarize ko kwiba ari icyaha. nuko nanjye wanyibye ikaramu mbwiye ababyeyi ngo bangurire indi barambwira ngo ni amafaranga bifitiye nzirwanaho nanjye niba iwanjye cyangwa mvemo. nakora buso ahabona gufunga ingofero. Buki mukubanze gutera igipande neza se? ni wowe injiniya wa mbere muri Nyarurenge ariko icyo mvuga nakwemereye kurusha ibindi ni iki? ni ukuba warahisemo ko amafaranga twakuye mu ihene twayakoresha tuvugurura inzu. naho rutangiye se ngo ugomba kuguramo ibitenge by'igiciro n'iki. ubu nibwo mbibonye ko nibeshyaga. urabona ukuntu inzu yacu isa neza wagira ngo niyo kwashyaka neza. ese kuvuga ngo irasa neza tutarayirangiza neza ra uhari imbere tuhasigiye n'amarangi rwose ntinyuzuza neza ahubwo uko mbishaka izaba isa niyo kwanuza kwa gitifu murenge. abansuzuguraga bose bagiye kumbona. ibaze kuba dutunze moto twarangiza tukaba dufite inzu nziza iteye sima. numva uvuga sima irangi ukaryihorera. ahubwo se busho hari gahunda ufite na Gitefano ko mbona yatanya yerekeza hano? bwakeye waramutse Stefa. yego ese ko mbona utarwiyambitse uragarukira hera. manuka waguze tugende ikiraka cyabonetse. ngo iki? icyo kiraka se kivumbutse hera. wimbaza byinshi yewe ngaho manuka vuba tugende. uzi ko umukire ashaka ko ejo duhita dutangira akazi. ariko wari tukazajya ejo Stefa ko ariho naba rwose ndangije kubaka inzu yanjye. ariko ubanza uroze rushobo. ariko ndibuga ndoze ubwo se urumva mbwira umukire ngo umuntu twari gufatanya gupatana ari kubaka ibye azaza ejo. none ubu ngubu ntibyanjye bita imitemeri njye gupfunikira iby'abandi koko ibyo bintu urumva bishoboka? ibyanjye mbite aho gumana imitemeri yawe reka njye kwishakira undi rero tujyanayo. ngenda umushaka ko wagira ngo nturi umufundi. wishukira umugabo Gitefa none se arajya kubakira abandi we atariyubakira. ibyo se ko ari ibye hari aho bijya. nakubajije yabona umwanya ntiyazabikora. nakubwiye ngo ibyanjye bita imitemeri njye gupfunikira iby'abandi.
ibyo ngibyo ntabwo wabyumvise. Genda Stefa, inzu yanjye ntekereye kuzura di igasa neza. Amafaranga nakubwiye kuvugurura inzu yawe. Umva Stefa, bose ntabwo nanze amafaranga, ariko genda niba udashaka kundindira. harimo iki se? ariko zo ugira amatsiko no ku bintu ufite mu ntoki Honori, wafunguye witonze ukareba. Amagi we Kareme, nayanjye unzaniye se? Nayawe n'umwana wacu. Harya ubu namuha umureti ngo nze kuwuteka tubusangire we? Ayawe ugateka umureti, iryo mwana ryo uritogose urinombane n'ibindi biryo. Urakoze cyane pe, urakoze Kareme. Ngewe na Migambo twitaho uko ushoboye rwose. Ntiwambwiye ko ejo uvuye kumupimisha wasanze yariyongereyeho ikiro n'amagarama arenga se? Ahubwo barambwiye ngo ni hafi 2, ngo ikiro kirengaho amagarama 800 yose. Urumva se nyine byapfa kwizana gutyo n'abashakiye ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri bifasha umwana gukura. Nakutagira rwose Kareme, nuko ngo ntabyera ngo de. Umva kandi uratangiye kuvuga ngo ntabyera ngo de se, kandi hari icyo unshinja. Icyo mvugira ngo ntabyera ngo de, nuko nyine udukunda ukatwitaho ariko tukaba tutavugana na mukecuru. Ibyo sura biwe ko ari wabiteye ujya kumutuka ngo nindiririze. Ndabizi pe, kandi ndanemera ko nakoze ikosa Kareme, ariko ikibabaje nuko adashaka ko twiyunga. Ariko rero niba ushaka ko mwiyunga ni wowe uzatera intambwe bwa mbere ukajya kumusaba imbabazi, ntabwo ari we rwose uzaza kuzigusaba. None se sinabikoze akangurukana ngo nimuvire mu rugo ntagishaka kumbona Kareme. Wagiye kumusaba imbabazi rya ariko ntabyo namenye Honori. Ejo nimugoroba nagiye kumureba ngo musabe imbabazi, ariko yaranyishe neza. Yarantutse handi yambwiye ngo niba nje kumuroga ngo nisubireyo n'ibirozi byanjye, ngo we ntago byamufata, yarabatijwe aranakomezwa ngo ntiyafatwa na Nyabingi. Ko bitoroshye se mwuka byarabo, niba atanemera ko muvugana biragoye rero ko mwiyunga. Nyine navugaga ngo ahari tujyanye ukamusabira umwanya akantega amatwi wenda byakunda. Ese bageze ngo njye baranyorohera ko yamaze kudushyira mu gatebo kamwe ngo ntawe ntagewe twese turi kimwe. Use nkuri iki kugira ngo mwereke ko rwose nicuza amakosa nakoze kandi rwose niteguye gusaba imbabazi Kareme. Niko Shandote, iyo nkomanga 2 3 nyumva ntuze kunyingurira, uba wumva ufite ubwenge bukora neza. Kane ngo se niyaje akagukingurira papa? Kuki atari we waje se kandi ari we uri hafi? Ndi gukora umukoro baduhaye. Umukoro se bukoro ukora urikaramu wowe ukareba hejuru boshye ubonekera. Byananiye, ahubwo ngize Imana ndakubonye mfasha. Hanyuma se ningewe utega amakayi, kuki utabwenye ukungwa gufashe? Mama sari ubwo abizi. Iyo ubwira mushiki wawe niyizi Ikinyarwanda n'imibare n'icyongerezwa n'igifaransa byose ntabizi. Kane ngo yavuye mu kazi ahita ajya gushaka ubwatsi bw'ingurube ze yaza agafasha Bugingo gusubiramo ibyo bamwigishije. Warangiza rero ukabitega Stefano ngo niwe utagira akazi ubwo. Narindi kubyikorera nuko ngeze ku ijambo rikananira. Iri kunanirire ushaka ubwinshi bw'ijambo uruhu. Niko sha ntabwo uzi ubwinshi bw'ijambo uruhu. Ni inzihu twaje Karame nduti. Uravuze ngo ubwinshi bw'ijambo uruhu ni iki? Nyine simbizi, ndimo nibaza niba twavuga inzihu. Zana ayo matwi yawe nyakure kwerekesha, nta soni ko kurayoberwa ukayoberwa n'Ikinyarwanda. Babarira papa. Kuvuze nduru bakinduti. Ni papa uri kunkurura amatwi. Naya kurure matwi yawe nta soni. Ngwiki? Nguragira Steph. Ndagukurura amatwi se gusa ko ngo nanagukubita. Ngwiki? Umwana utazi uko impu nyinshi bazita ubwo koko yiga iki? Ndekera umwana Steph. Ubwo se kumukurura amatwi niko kumwigisha. Kandi ni wowe umushyigikira kabumuswa. Mushyigikira se mushyigikira iki? Reba ejo bundi yagiye mu marushanwa yo gusoma buwanyu. None namuhana ngo yikosore ukazana amahane ngo mwimureke. Impamvu nuko ubwa mbere mwari mwamfashije kandi ejo bundi mwaranereranye. Kuki se utirwanaho ngo ufatire ku kibaho nkanjye? None si byo Budense yana yatubwiye ko abana baba bakeneye umwanya wo gusubiramo amasomo bageze mu rugo, ntabwo wabyumvise? Stefano ukomeje kwihunza inshingano zo gufasha umwana mu myigire y'amaherezo azaba yahe. Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha.
ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. Murakoze mu gikino urunana. Imbere yo kubasezera twibutse ko umugwi wa Hezbollah wo muri Libani warashe ibisasu vya rokete birenga 200 n'utudege tutagira abadereva duturika ku birindiro vya gisirikare vya Israel mu kwihora iyishwa ry'umwe mu ntwazangabo nkuru z'uwo mugwi. Mu Rwanda bizihije kwibohora umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 30. Perezida Paul Kagame yabwiye abavutse mu myaka 30 iheze ko ari bo bazobandanya ikivi caho abo mu runganwe rwiwe bagejeje mu kubaka igihugu cabo. Sentare ya gisirikare yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yarayiciriye igihano cyo gupfa abasirikare 25 bagirizwa guta ibirindiro ku rugamba. Ubu n'ubugera kabiri abasirikare muri Kongo bahawe igihano kinini kurusha ibindi kuvaho leta ivugiye muri uyu mwaka kwizosubira gushira mu ngiro ico gihano cyo gupfa kubagiriwe n'icaha kuva mu myaka 20 kidashigwa mu ngiro. Ningaha makuru twari twabateguriye no musi ahereye. Mwakoze kudutega amatwi. Mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Susan Lennon. Aya makuru yarayobowe na Mark Niyonkuru. Jewe nariko ndayabashikiriza ndi Nina Iradukunda. Murarahajyana.